Pasi ekoki kosi Mande ekoki kobeba Kosinza malo Vlad ekoki kosi Titre ekoki kokweya Kosinza malo Mobali akoki koki Mwasi akoki koboya Mwavimbila we Mituke ekoki koki Dilambe ekoki kopa Mwavimbila misambu we Ola Yesu fana na wele Voilà, a tout le monde bani bon c'est parce que la matana ya. Mas muito de mon Covid, hein, la matana na iwani, so tout bon suma image. A tout le monde bani, weje no bangan. Fostin hein. Fostin ambassa. Lo ko itawan. Lo mu bihe mo ko enungwe. Bokon sumpi. Ka papa bangan. Kala. Bokon sumpi, kala. Kadia mama we. Nunga la sarai. Dum premier secondaire. Yabangan. Marcel Chamala. Marcel Chamala. Ya papa ya mama. Ya papa ya. Kadia mama. What do I know ben? Muito bem. Papa ele não só no molho. Eu gosto de dar no molho, OK. Petit yabangan. O fala no pai, ele é o pai. Nyoka tambai. Ya papa ngai. Kalom, kadia mama. Tumba mama. Papa ni mama wajua OK. London. Bish. Kimuna katolika. Samila katolika. Kadi hizo nzali sinandu tu. Ni dia bangan. Jani mkenji kelo. Dia ba mkenji kelo. Ya papa? Ya papa. Ya papa mkenji. Ya papa mkenji Alain. Ya mama? Ya mama. Tano ku kamera. Chilumba mwa Debora. Chilumba mwa Debora. What do you want to hear when? Mem. Mwana mwibichi. Mwana mwibichi kwenu. OK, merci. Parce la wabuni kwa ku Twitter bujida bani tu tuanze neno ndo mtu tujikala tenzemo. Ish. Beto manya waya gondola. Waya gondola nai. Si wewe. Nani député. Journaliste. Journaliste, hein? OK, merci beaucoup. Ninchi ngom tundo ndela histoire wende. Hein? Ndonde l'histoire we nyimba ngene kudi we. Ndonde l'histoire we ba personnel to acha ba kule ni mabuji eu. Duta tukai lu we na lu. Dike ngati dina du to ambe dike ngajeba. Kwani imamisa mutuma ko ban muntu ko bato wana kama ni to kwa mukendi. Kwa mukendi kelo gao. Ni mutu mene ko bisabatu ya biya kwa. Tran ko bisabatu ya o tu kuhesh. Dominique Savio, c'est la rabouille ni mukendi kelo. Ninga bo moyo to mutu kesi mukendi kelo. Dumle na mutu mukai. Présenter et puis après comment lo de tangila we chinga ngwe ngo mutu ni ba manga ye. Même tungole la hanya. Kala mutangi no kamera. Même tungole la hanya banje tungole la famille yani to. Mundo hanya banje go tumwana mutegeti. Mwana mutegeti una shwajo ayo. Mwana mutegeti tumwana kwa bula. Yemulo hanya banje go mweka sana. Mulo hanya banje mwana mushigi. Nema kusomba hanya banje. Badeti ba ulo ko ungi ko tumapita musalo. Emma kuye gombelo jitu da kumpale kitu kujibi. Emma kwa luki vai. Mfano chibano mwana mutegeti. Mfano hanya nubeshile musobo eno aje vai na umanye ngabate tujamu beshile. Kile Udanu kunjile ku karibini muli mwana mutegeti. Ukwala kani bijimbi kunjile. Gabune ngapikole. Bani mulo ni mulo chemane Ichiri mugaito. Filo munyanga tawalewa. Rega ku kele bintu mukana concentre to amuta ku kamera. Ni mulo chemane chilo munyanga Ah. tawalewa. OK. Utu yomkala sakai. Mushiki dilahanya mutu waze. Michel mu 3e. Mona shipinye kutulonga to. Ashapinye sitomdo matrachanga ligilani kaldo kalasa kubana bwana. Kadi kachora asa bwana weba to jana ngomto, hein? 3e. Bon, kadi chilongo sunyo mama ni gratuité de l'enseignement, s'il vous plaît. Tout mon studio, tout mon plateau, tout toucher ngadi talal.
Chilombo nyomamba bwani gratuité de l'enseignement bantu balonga chana kaba fuchi makutato kadi wewa uli benga magwele mwa saba chini bwa kabena bafuta makutato machela benga tu kalasa ka kulonga ko kachana na njana ndo kuna ma balonga chana na to mumanya kadi mba chini balonga chana ndo benga magwele kalo chena wewe ngato shi kwanchi ngalo tukili kwa kunga tena lele malaba se Zambia musamia muita ni form manyenyo mbangu yo kalasa moni chini mwanga ni form jini bimbi même J'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Hein? 20 ans. Comment c'est là? C'est moi, c'est là. On a fini à 7 ans. C'est moi, c'est là. Oui, je l'ai quoi? Oui, je l'ai quoi? On a fini que va ka ulong elan duji ka nduji ka ulong elan hebo nduji ho. Karibu. Kanya. Ya ba jawa. Kanya kina to ku tangi ba di ba to to la ne. Dina ja kungan. Nema ba kunjile. Tije bayi le ma ti ba ti san shabantu bata, no bantu. Ni bangani? Tije bayi le ma ba ti san shabantu bata. Bayi le ma moni chi. 5 personnes, bayi le ma ba kunjile. Na mana. Dinga parece, né? Tu tá pensando ainda. Pinha para o outro onda pre. Olha eu dia para mani história. 5 personnes. Tije ti ba san shabantu ba futa zo bugote wa César wana. Wa bidi wana. Não futanzo. Não de 16 pessoas. Não futanzo ba bantu 16. A bantu 100. Não futanzo buí. Futanzo bugote 7 000 francs. Se eu me calani ka que baga long leva ndo dia. Nunca mbula no moto, ni en kunsu bono no sobela. Pinja o vivenza ka bicho. Não nanu de sangue, kunsu moela no essa vivenza ka bicho. Tu balanga. Não balanga de moto ka. Banyak ambil lagi. Bukan tu nak butuh mal tu kola. Ni jam. Tu nak jam. Gua memang kau suka jam, gua jam punya tu. Ni nak mau bawa. Tu bayar cina nak tu. Cipi tu nak bikol. Gua kau nak minta jam bayar. Memang bakulah. Memang sah. Memang apa? Memang sah. Aku nak jual jam tu nak minta tuasa di wata wajib. Jam bayar tuasa. Aku nak jagunya nak cipu. Pinja bang fanga ulo itu kumusha fanga jam. Fanga gua kumusha filtre. Tu nak ibu di cuma. Memang sah. Aku nak mana sih terasa mana cuma elah nak wajib. Kumus lelu kau cuma lelu tu mana. Rumah dan tu kita main buat benda bisa buat. Kalau kuis lelu. Kamu tu tak boleh kerja. Bagai jam macam tu nak cuma buat. Memang kuis cuma lelu. Jam lagi. Memang kuis tu nama lelu. Eshu rumba bundu wa. Dua cina rumba bundu tu ni. Kami ni mukendi gelo. Okay. Mukendi gelo. Est-ce que viu é botu kunyo ngala jam? Viu é botu sanga ni viu mene wa. Sanga ni. Botu jinga vika yi mu viu, botu jinga we vika yi moyo botu jinga. Viu wanyo tu ani shinga kwa kumba maganda ni nao mtu mwenye sojo mwenye kandinga. Tu manye kadu o boulevard go yo mu tu resanga bishi. Vamos levar aí. Mtu mwenye ngeza selo kwa essence ani ya na nemo kumboida mbanzi. Nemo boya ha bisosa bantesha sengi samabu. Uwe ha bisosa bantesha midufu ageza tayari ya chumeka ngaji. Esse mesmo bele ya muito bapesha mokotanga. Wanani batu ba wele bantu kunjila ba ni. Waya kondo umela, le meilleur journaliste. Umela. Je baleki yote. Maneno. Tuenza kati mumbele ngo kwa msama. Kati mumbele ngo kwani. Anyeza bantu wanu mbele mabanga mwanyi mbele. Mani mumbo mbele. Ngela mabanga ndenga mare. Matol. Ngela matol mabe anya ndenga. Ngani mwana hanchi. Ngela matol ndiba kwete ndio. Ngela matol. Ngela matol. Wana kondolu de samaganda de to. Aya kondolu de samaganda. Aya kondolu. De to busus. Aya kondolu de wana semi spot kata biche wan. Kodo kujibo. Kodo kujibo. India bien do anga temi franc boy. India u nzukuno futa yi ngwa bini makutana no futa 7 000. No futa 7 000. Nen bon sura no nzamu jimuto. Anso até tezo kujibo. Al mama connaissance. India ko mlo ka bisonse ba futa yi.
Amla kwa bisosa ni bawa tena shebu wata mshima mwa watu tosa wapi. Aboy ha ba peshi milufa. Ni mumpai. Ngai ha mungu wa kumwa beselo ba mutu ma chipini jansa bido. Ndio tuko kuni vita boja gani. Viu jumene kuma kushanje kwa itu bana. Vita boja. Ndio bale di bela kwa ibons. Bale di ba ni bonso. Mama ni tumushe mune. Kama mtano kama yasi. Mama ni tumushe mune mutifa mwana mutege. Utumie bishasa. Na bata to ani boni nenda mune. Bachenda uponso mune mu. Papa buri Papa ni shiboti wa bonso. Ujikwenda? Ni mama wewe ndio mkwako. Mama wewe mkwako bani shunga yena. Ukaji mkashunga. Utuye kama mtaira? Mumanye ni utumunje. Mumanye ni kuinchi. Kinja kiba bigela bakubila ni mwana mchisa lutumba yobishi. Ngamba chimwana mchisa lutumba. Mwana msala mudilala muditanga bwela mashi. Tulala kumpenga wa kabuji. Wayeta yechen bawjinani mwana msala lutumba ni somba. Kinja bigela bishi tayo. Somba mumbazi. Ulibile ni mwana mumbazi tayo. Waji ni uzubwa. Bom, ndio chicheza wani pakoba ni mawe bwera assemble chimene. Kuna mchimene. Mwambebe. Tuba kala ya mchimene mwana mutege. Ndi nawe. Ni pakoba tu ambe bishwa malonso diwa ale kufikira wewe. Wakudiro yinde tuba kala yinde mwana bwana tunjanya mwana wa balu. Wajini mulu manyama wanyu wale ni malabo uyeni mukachikumbele. Kichiri munjila yene. Utu kama shone kaji kutoa mwe. Ulungu lo mpaka bini mko. Tantu mwangu lo utagwishile setsa singandula. Katu mwangu na mabuta. Abo mwane. Sejila buyi ya to lande la balba mota mwangu na. Yeso kabishi. Atmwana mwangu utagwishile setsa singandula. Tutubai jamios. Tumishi kati tubeze kibina shitu mwele. Mwana mtege. Baya ula mpo mwane wa shugula. Baya mula kumpala kwa mabona kuchuka shopa ka ntani chuka shopa ka divu mambuji kwa chuka shopa ka divu mambuji bamwida mawutao chupa mwana mutekete kunaje ngavwaje mwana na tupatile mawutao mukana Bade $700 mukana bade ni papa. 750 bade ni papa. Ngaye. Bale mabelo bana yao. Anokozo buke no wa. Ngafu kozo wani shona ngaye. Bale banya futanzu buto. Ko anga mbila binu batula, no batula mo ta uchi na mena. Bisa bata. Tuna tesa mal, peda banda. Papa ni shona bundumbe bigol. Babondumba to tutelana bantu mala tutebiyo sitete bamanya kuliko leo. Ona baje bo, nani kupanga baita mabuta no $700. $750 no baje kuchinchi na mena benzo kuingani. Baje muni ni gai mena amuhita wa ibantu baje. Baje mo restaurant, baje tu pinge to go restaurant badamishe restaurant. Ndama matu kwa sasa. Vamos que eu vou estudar, tocar, mexer, tudo aí. Um banco 7 pessoas. Ah bom? Kali mo ketu como mulher uma cabeça como muito mal tempo. Então, dentro do manhã na muito to. Ka muito lo chisa. Banco lá reto, eu tu veio do manhã aqui na muito to. Dela muito que tu me chile, ni boa com uma que tu até uma né, que muito. Até me deu, chama uma mulher essa não. Ele pode Ini kwao ni mwana ajimwena chula njano njijame ngakapela kushula kumweshi. Ndio timba chana temba mwana mwenda chiko. Kama chi tutala mutiko twatageti kama ni mkutoa mimi. Kama shaya baba ni mtamta mtu mmoja. Ndio ashanti shina na wenzangu tuna maana Numanya bazambi. Samle wewe. Est-ce que vous avez bon en dehors wa dike mediji nachi en dehors wa dike na jabwa chafu dia est-ce que vous mo kutamilima kwa matamo yo bwesha ndani kweshe Yesu Kristo moyo pomoni kulekela kama munga julongela ndudi yako kulekela jino dia jamba kulekela jino dia mala vitabu zambi wala zambi kama kuhesha capacité
il m'a beaucoup de ma possibilité quand pendant nous sauver ton papa ouais quand ben ba di maman ba le ba non di ba wo ba ba ta ya ni mo e yo ba ba musel ya ni ba ba musel lo di bo ah o tu ni kwenda mo ben me chiku mo ko to ga chamba musel wachi ba chi na we ngwa ni kai cha to ba mo ko to ni ka mbwas Imbani baba bienga to. Ansan punya waga kwani na batbanga tu ba kala nya ume mo kutude. Ndio mo wa mo lambini mo mo la $750. Déjà mo mo téléphone à mon tout mo injile su mo ambule e wa ko mo na mulai do. Simon, aiga tenta mo ambule. Mon cher. Ni ambule. Muri ya nyuma bona. Baya na muiba. To je tena la sintite ko mu ba ko so ma ya chite. Ah, cha ko te boto. Ai wa ambile me mo ko chumu no ha ni se chemu. Ah, bon. Ai wa ambile ka sta na page. Quel me ko mon cher. Hello, Non, ça va pas ça. S'il vous plaît, nous avons besoin de la paix. Hein? On travaille ici, on n'est pas venu blaguer, on parle. Gelo, toi, il y a une stratégie comme elle, comme elle, channel. Hein? Par exemple, tu m'as. Comment tu fais? Par exemple, Gelo, déjà, exemple, mon toit m'a dit hanche. Comment tu fais? Par exemple, Njebe mani muchiyeta hanshi nimpita nishilawani ngamwani ngambuchi chemwiba toni mwangula hanshi chemwiba chichibi chamuya molola mutu mumpaya eshimona mutu muteka chintu chenda mwaba wayi wangu chichibi yacho namani muchisana hanshi ngambuchi hani chemwiba kutuweza dedo ato Shena chama kula chituma melana mino mumpaya nimbo akuyeno kukwata nsonda chituma kukwata ndio kwa muntu nashuka mushibebo bana shame chituma kushibya muntu jashuto anakele kuma kutana nakele jaru mje kushibya anuko achintu chamula kai kama muntu akumulisa sasa kando kama muntu kwa bintu kai gatumwa la gatumwa tasanga kala Vamos a $100 nyama. Gatu bangu ya $100. Kanya. Ngati kwa. Batu bachokoza ndela umashinda. Pinje ume bantu bashuka akaji bashuka baya mema hankuka toshika nenda to. Kinemo kumwana hanya nokuti. Kinemo manu mokutadula ngambuchi. Muka mangambu kabio ya lije balunda bamba bi mautagi atu bafuta kutochena ko kunetenge ushoi kuna utamba kwa mwana maguta utamba kwa mwana maguta bintu wapto ma telefono kama mwana babu ma telefono ngatu ngomula no mweke nyo mbika nijindo umvanzana kuyenze bishibabuja bika nijindo umvanzana ame musaba salo gone sasu ni nende ngangmanya matumba membwelela nyingati esina shibi mufika mwakunto ngeza mutumba machawa anya bintu bintu bimatamata chana asifika mwakunto ngeza mutumba mufika no chakuja kwa balamba memukamba babantishi merci mon cher Gelo Mukendi. C'est en fait les gens peuvent, comment je peux dire, pas tout le monde il est là, mais c'est une vie qu'il est en train de mener. Donc en fait, on a beaucoup de défis.
Province développée, mbana banung kaba imunjila to bikala kuma orphelinat. Province développée, mbana banung bikala ni miya kwenza. Province développée, ça signifie banditisme. Bon, le début du monde, on va mettre comme un congolo ani. Début du lubi comme dit dans Mvanzal, Chilu Nzanchi. Début du monde, comme dit dans Mvanzal, Zali Musumo Mundem. Muchimo du Mujuka. Qui début du monde, bana tête au toilette, tout le monde a signé. On va mourir signé un jour comme Mundem. N'a chilu tout le temps, mais à vous comprenez? Et donc, on a besoin, Boani, Bantu, Badikuni Kantu Kakes. Il y a des projets, il y a des gens en place, il y a des gens qui sont en place. Il y a des gens qui sont en place parce que les gens sont en place. Vous comprenez? Les gens qui sont en place, ils sont en place. Vous voyez les gens qui sont en place. Vous dites que les gens qui sont en place, ils sont en place. Vous dites que les gens qui sont en place, ils sont en place. Vous dites que les gens qui sont en place, ils sont en place. Vous comprenez ces histoires-là? Comment ça arrive? Et en mouvement, c'est très courant. Et ce sont des êtres vivants. Alors je vous appelle, tout est en place pour aider ça ne suffit pas. Mais ce que nous pouvons faire, ma projet Mimpa, il m'a mis ça, orphelinat, ma projet, les activités génératrices de revenus, un groupe pour sensibiliser, vivre déjà, on est impliqué, on a avoué, vous comprenez? En fait, la vie au Kassa oriental, c'est beaucoup de choses. Ça te plaît, ça ne te donne. Donc, prenez une chance. Parce que tu es gouverneur. Mais tu ne pas. Il y a quand même des projets précis, clairs. Mais il faut convaincre ma orphelinat, ma centre de rééducation, de formation. Nous prison. Nous prison, c'est considéré comme un cadre ou un centre de rééducation. Nous prison, mais mon touveau chibeyangan adi yo prison ba mo eshe mbelu kampanda bwana du mo prison amona ni dibi ukadu mo touveau la prison ba 5 ans ou autre mo prison ga di licencié mo menuiserie vous comprenez mon touveau ba mo kwata muiba makuta ben ou yo mo prison ou 10 ans adi autre 10 ans ou chala docteur médecin il y a des prisons comme ça mais allez mo prison ya mo mo odumvo bwani mbaleke la bantu di baleke la ba vi banzo adi ba yin adibalo mumbanza kabe ni chakwenza to udulo ubandisha muchimo wita uvu watanzoli ya tutala udubanga ditenteka ni bikuka ho comprene uvu shibeya bana babategeta hadi walukile du shibeni babos ukabona muntu utangile chingoma cha musala yechi muntu utangile chingoma kayi mona buni mbalo to ukwati chingoma ke bokuchichugula kan ututabi ngoma mumbanza matukonswa umbuga mubulo kayuye il n'a reçu aucune éducation ali umbuga muntu amudu bandisha muchima uvumvula muchima à 100%. Donc on a du pain sur la planche, il faut t'emboucher pour moi dit tout mon mibelu ni mudi teka jamal moko amuchenzelu nindo la bonne situation que dilangi di kabewa ya kondo lu mwaja mvita difundisha iku tujomba twenu twa mubindi dimbi twa mulu ntandala bwani twambulisha bantu mwa kumanya malu akimikala atunguluja ditunga dietu Dominique Savio kabamba tasikijira wabungu ingene myo kubonso bikala batulonda ndi wenu binukula nulama no eshobokole ba mubidi sanga yiwa Mokonzi ekoki kosi mande ekoki kobeba Sabalo Grade ekoki kosi titre ekoki kokwela Sabalo mobali akoki koki mwasi akoki koboya mwakwimila we mituka ekoki koki dila
Diable koki kopa Ofimile misangu Olo Yesu fanga na wele Fanga na wele Mbigrangi talwa vele vela balnyana Mbigiranga talwa mbula majito gabe yaga yemba watele jango medimba mwari anvita mwina chilonda we